3-2-1. Lijepo je ostati na vrhu i nekako je mirniji tjedan za sve nas Hajdukovce. +1 imamo nad Rijekom, +8 imamo čak nad Dinamom. Naša konkurencija je također odigrala svoje utakmice. Istra je pobjedila Dinamo 3-0, a Rijeka je pobjedila Lokomotivu u gostima 1-0. Vezano za te utakmice, konkretno Istra Dinamo, mene to čak i nije toliko iznenadilo jer Istra igra onaj najbrži tranzicijski nogomet u ligi. To je sigurno. Oni su najbrži. Tako da, s obzirom u kakvoj je formi, u kakva je klima u Dinamo, stvarno mi to nije bilo iznenađenje. Više mi je bio ovako iznenađenje rezultat, baš da će biti 3-0, ali evo, 3-0 ili 1-0, pišu se 3 boda za onog ko pobjedi. Utakmica Lokomotiva Rijeka, tu sam se potrebno nadao da bi isto moglo doći do nekakvog kiksa Rijeke. Mi smo naravno igrali prvi utakmicu u subotu, pa smo onda čekali naše konkurente kako će oni odigrati. Međutim, evo, Rijeka je to iščupala, točnije njihov biser Toni Fruk je uspio iz onog nekakvog otpatka koji je letio po zraku iz voleja pogoditi u malom mrežicu u suprotni kut. Genijalnost, evo, on ih izvlači već iz utakmice u utakmicu. 1-0 su pobjedili, šteta. Nadam se da će ostati 0-0, nije. Pobjedili su 1-0, upisali su isto jako bitna 3 boda, jer njima je to bila isto treća utakmica u 7-8 dana koliko je bilo u razmaka, jer su igrali i kup utakmicu. Kup utakmicu su igrali protiv Istre, koji su prošli, a nekako su bili slabiji, ali to vam je tako, eto. Sad su se izvukli. No dobro, ja bih sad ovo vrijeme malo iskoristio da mi malo vidimo, analiziramo naše rezerve koje su ušle protiv Slaven Belupa. Pa evo recimo, Antoni Kalik je dobio nekako 6,4, u 61. minuti je ušao umjesto Rusina. Kalik, standardno, borben, kakav uvijek bude. Mikele Šego je bio nešto bolji nego protiv Šibenika. Ovaj put, evo, protiv Slaven Belupa mrvicu bolju ocjenu je dobio. Trudio se, malo je bio bolji, ali mislim da on još to može puno bolje. Niko Sigor je meni totalno kraljena. On je u 70. minuti ušao, imao fantastično priliku, kad mu se malo lopta digla iznad grede, izborio se za priliku izvrsno, ali nije uspio zabiti. Šteta. To bi bilo da je to uspio riješiti, zabiti, to bi bilo top topova. Dario Melnjak i Rokas Pukštas su zajedno ušli. Melnjaka pamtimo po onoj 93. minuti iz teške pozicije kad je s lijevicom opalio, ali Sušak mu je to obranio. I Rokas Pukštas, bilo mi ga jako drago vidjeti, dao je neku živost momčadi i meni je dalje neshvatljivo zašto on u rezervi. Evo, nije mi to jasno, ali evo, to je odluka Gennara Gattusa i trener o tome odlučuje. A eto, ne znam, nekako u nemilosti njegovoj. Super mi je bila ona izjava kad je nakon utakmice dao naš strijelac Marko Livaja, gdje je rekao da prvo polovrijeme bilo dobro, a drugo smo igrali standardno loše. I prvo polovrijeme jesmo, imali smo 4-5 prilika. Brajković je imao je Rusin je imao je Livaja je imao onu priliku kad mu je Sušak skinuo od prečke. 3-4 prilike stvarno jako dobre. Na kraju smo uspjeli dati jedan gol, hvala Bogu, iz onog penala, iz kojeg ovi kažu genijalci da možda i nije bio. Moš mislit, nemojte to ni slušati. I još jedna vijest koja je danas došla, što je onako za nas, za sve nas, nogometne sladokusce, da je teoretski moguće da Hajduk, ako osvoji ligu, ide na Crvenu zvezdu. Više bi to bilo teorija zavjera i svega, nego da će se to ikad dogoditi. To bi se trebalo kao dogoditi, odnosno to je mogućnost ako Hajduk postane prvak, jer Zvezda je već postala prvak u drugom pretkolu, odnosno drugom kolu Lige prvaka. Mislim da niti će to UEFA dopustiti, niti se ikad dogodilo da igraju Dinamo i Zvezda, a moglo je biti. Pišite vaše mišljenje, a mi se vidimo u novom videu. Bye bye!